Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, жетінші январь. Ош шары, Бабур театры. 8 январь. Жалалабад шарының Барпы театрында. Борончы Құдайбергенов менен Тынар Курбаналиевтен. Жаңы жылда белек проблемауы же желек проблемауы? Ату, чоң концерт. Жаңы жылдық тамашаға қош келіңіздер. Ва алейкум ассалам, рахматуллаху ва баракатуху. Sıra bile telefondары 0555 85 85 05 0704 85 85 05. Так, вольно. Армия кыздары да келе баштады, эркектер качкандан бери. Айла жок кыздар да алабызда, эркектер мажырөө. Армиянын кадыры кете баштады, илгеркидей эмес. Армиянын мындай баркын кадырын көрсөтүш үчүн армия жөнүндө мындай телевизорлордон жакшы роликтерди тартып, армиянын жашоосун көрсөтүп, жигиттерди мындай жигитчилик кызмат кылып жүргөндөрүн кайра көрсөтүп дегенде армияны мактап, барктап, ошондой тарбияласак, анан кичинекей муундар дагы анан солдат болом деп чоңоёт. Биздин учурда ошондой солдат болом деп турат элек. Армиядан келген агаларыбызды көргөндө алардын кийимин кийгенде тимеле укмуш генералдай болуп, ордендери толуп турат эле. Шапкаларын кийсең, кийимдерин кийсең бир башкача жыттанып эле өзүң аскер болгуң келип ушундай болуп турат эле. Рух дегенде момундай бар. Башкача тарбиялай да. Ошолордун армияда келгенде баскандарын армиядан көрүп калган болсоң мындай шага марш бассын. Шарт деп басат эле. Азыр келип атышат жигиттер. Шага марш десең. Командир чакырууңуз боюнча келдим. Такыр түшүнбөйм, ушул балдар менен кантип мамлекетти кайтарабыз. Аларды душман менен согушкан, душманга согушкан үчтүп кетип атса, ан душман аларды атабы же 5-6 аркасынан кубалап кетип кала берет. Өзгөрүп кетти. Биздин учур башка болчу. Армиядан коркпой жөнөткүлө балдарды, жөнөтүңүздөр. Биздин учурда 3 жылдык болот, Марфлот, 2 жылдык армия, жөнөкөй армия. Мына мен 2 жылдыкта болгом. Азыр болсо 1 ай. 1 ай. Уятта 1 ай. Отпускага чыкканда эле биз увольненияга бир 15 күндөй келип кетсе эле ошо. 1 ай. Эми бара ушинтип барып түшкө чейин деген армия болуп калбаса эле болду. Кудай сактасын. Biz kaysı vakta memleketти kaytarabыз, kaçan үйрөнөбүз. Мына мен танкист болгом мына армияда. Ушул кебетем менен эле кадимки эле килтейген эле танкты айдап жүргөнмүн, туруп алып. Биякта тракторист болсоң армияга барган танкист кылат. Анын үстүнө кичинекейлер керек, ошо танк айдаган жер кичине тарыраак болот, ошо отуруп айдап мына. Армияга биринчи жолу барганда, бияктагыдай эмес, мына мен деле өлбөй эле армияга барып эле келдим. Балдарды мындай мажүрөө кылбагыла 1 айлык армияга жөнөтөсүздөр дагы 2 жумадан кийин больницада жаткансыз продукты көтөрүп алып жетип барасыңар. Мамина сынокту которсуздар, ансанда эркелетпеңиздер. Бүркүт деле баласын учуп кетсин деп мындай жардан түтүп берет. Ошо далбастап барып учуп кетет экен, учпаган өлүп калат экен ушундар. Мажүрөө болбош керек. Балдарды эртеңки күнү мамлекетибизди эмне себептен эгерде согуш болбосун десең дейт, согушка даяр бол деген сөз бар. Аны таң каласың. Эмнеге согуш болгусу келбесе биз согушка даяр болушубуз керек. Согуш болбогондон кийин эмне кереги бар деп ойлойбуз да турабы? Мына өзгөчө аял заты. Мисалы мындай түшүндүрөйүнчү жөнөкөй тил менен. Кошунаңдын баласы балбан, улакчы болсо, тийишпейсиң дагы. Сен жыга чаппайбы ал сен бирдеке десе, турабы? Анан кошунаңдын баласы мет жүрсө, аны жыга чабасың да сен чыга турабы? Ошон үчүн өзүң күчтүү болсаң, мамлекет күчтүү болуп турса, армиясы күчтүү болуп турса, эмне кылат? Башкалар тийишпейт. Кой дейт. Кой. Ошон үчүн Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип, кубандырган жагат. 31 декабрга чейин гана Сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча Саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Сактаныш үчүн, өзүң тынччылыгың болсун үчүн
армия керек, армияга жөнөткүлө. Мына мен деле армияга бардым. Барарым менен биринчи барганда толтура баштабыз, көпчүлүкпүз. Сурабайт ал жерде эркелетпейт. Мына эң негизгиси апалар билип алыңыздар. Балдарды мына сиздердин кадырыңыздарды билиш үчүн армияга жөнөткүлө. Армияга барганда жана кыйналганда кыргызда сөз бар го, энесинин сүтү оозуна келиптир дегенди ошол жерден билишет. Билсин ошол жерден. Кадырыңыздарды билсин. Ыйлап жүрүп, апа деп жүрүп кыйналганда кадимкидей атаңды эмес, апаңды эстейсиң. Ошон үчүн да мына Кудай Таала ошондой жаратып койгон да. Болбосо атаңды эстейтериң да кыйналганда. Жок, антпейсиң, апаңды эстейсиң мына. Ошол апаңдын сүтү оозуңа келет мынакей. Мына ошондой болуш керек. Армияга бардым мен деле мына. Барганда эле эркелетпейт да, кийимдерди ыргытып койду. Размериңе карабайт. Кие калсам шымы көкүрөмөн келип калды. Ушундайынан эки чөнтөгүнөн колумду чыгарып туруп моюнума бууруп алдым шымын. Костюмун кийсем тиземен ылдый түшүп калды. Эки бүктөп туруп курчанып алдым. Өзүм 39 кийет элем. Өтүк жок мага. Бир жумадан кийин 43 размерде өтүк берди. Бирок жакшы жагы бар экен, чоң кийимден жакшы жагы бар экен. Армияга барганда айымдар угуп жүрөсүздөр, жигиттер билишет. Эртең менен подъем болгондо 45 секундта кийиниш керек. Секунд. Армияга эртең менен подъем деп саат 5те подъем кылганда жигиттер туруп алып, жантылаш шымын кийип, курткасын кийип ошенткиче мен тез кийинет элем. Себеби мен кийинбейт элем, мен жөнө түшүп алат элем. Оңой эле да меники. Шымга түшөм, костюмга түшөм, эки өтүккө секирип түшүп алам, болду. 13 секундта кийинет элем менчи. Биринчи катарга туруп калат элем. Аягынан биринчи турат элем да. Молодец деп мени мактайт эле. Бирок чоң кийим кичине кыйнап коет экен. Анткенсе командир айтат да, мындай бири-бириңерге түз жүрүш үчүн көкүрөгүңөр ченеп тургула дейт. Көкүрөгүз ченеп турсак эле, командир кыйкырат. Рядовой Кудайбергенов, чё ты со строя вышел дейт. Не ул стройдон чыгып кеттим деп мындай карасам, көрсөм мындай көкүрөгүм ченеп турган түзүлө турат экен, мындай карасам өтүгүм чыгып экен да. 43 размер да. Өтүгүмдү элге түстөсөм өзүм стройдон артка чыгып калам. Bir günü orusça bilbey kıynalat эле. Bir günü orus бар экен, өзү 39 кийет экен, меникин кийип алып турат. Монтип жарымынан кийип монтип жүргөн экен, кой колуңду. Анан алмашып алдым нептеп. Твое моё, моё твое деп. Орусча бир-эки эле, дай хлеб деген кыска-кыска сөздөр билет элек да. Анан узун болуп кетсе билбей каласың да. Жаңы барганда жаңы кийим берет да. Жаңы кийимдерди кийип алып эле жатып эртең менен ойгонсом эле менин шапкамдын ордуна, тумагымдын ордуна башка эски тумак пайда болуп калыптыр. Майланышкан, мына кыйшыйган тумак туруп калыптыр. Айла жок, кийип алдым. Ани мурдагы кызмат кылгандар ушинтип коет экен, старик деп коюшат. Катарда турсам командир келди да, эми билет эми, бирок сурайт да баары. Товарищ солдат, где ваша шапка деди. Эми жаман көп нерсе орусча айтыш керек болуп атат да. Кечинде жолдош командир свет күйүп өчкөндө алмаштырып кетип калыптыр деп айтыш керек болуп атат да. Кечинде свет күйүп турганда алмаштырып кетип калыптыр. Анча сөздүн баарын кактап ойлондум да. Товарищ командир, когда вечером свет был, шапка был. Когда свет нету, шапка нету. Түшүндү. Эми билет эми. Понятно деп койду. Bir günü meni Dinevальный боласың деди. Аябай сүйүндүм. Dinevальный десе мен увольнениени алмаштырып алып турмун көрсөм. Dinevальный ал дежурный экен көрсөм. Андай солдаттар жатат түн ичинде уктап, жалгыз тумучканын жанына тургузуп коет. Сен дежурныйсың, кайтарып уктабай турушуң керек да, кайтарып турушуң керек. Душман келип калса, сен кыйкырышың керек да биринчи, ошон үчүн коюп коет экен. Ушунда турам, түнкү саат 3төн өтүп калды, карасам баары уктап атат. Булар уктап атат, мен эмне турам? Мен деле жата бербейм деп барып жатып алдым. Командир келип текшерип келсе, тумбучка турат, мен жок. Dinevальный деген экен, мени чакырып аткан турбай деп төшөктөн башымды чыгардым да, "Йоу" деп койдум. Жаныма басып келип, "Не понял, товарищ солдат. Что ты спишь?" деди. "Не спишь, лежишь." Чокма бир чаап, 3 күн куппакка тыгып, дальше дагы Dinevальныйга тургузуп койду. Бирок жакшы эме кылат элем, кызмат кылат элем, жүгүрүп, бияктарды кызмат кылып жүрсөм, бир күнү "Молодец, рядовой, сенин увольнение часың" деди. Сүйүнүп шаарга чыктым. Эртеден кечке чейин шаарда жыргап, ачка жүрдүм. Орусча билбейм. Бир сом бар, жок дегенде суу ичип алайын десем. Ал кезде биздин учурда 3 тиын менен суу ичет эле, билесиздер а? Анан мен бир сом майдалатып алып ичиш керек да. Же майдалап бер деген сөздү билбейм. Бирөөдөн сурагам, майдалатып калсам не деп айтсам болот десем, разменяйте деп айтсаң майдалайт деген.
деп анан ошо ойдон кечке жаттап жүргөм аны разминайте деп бир орус аялдын жанына бардым. Орус көргөн эмеспиз биз анда. Тем более мен жашаган жакта атып алайын десең орус жок. Орус аялдын жанына барганда "Что вам надо?" десе, баягы орус көрбөгөн жаным тем более орусча сүйлөп алса коркуп кеттим да, "Разменяйте" деп айтам деп сунуп туруп, "Раздевайся" деп койдум. Колундагы стакан менен башка бир чаап казарманды көздөй кубалап келди. Ошентип жүрүп мен деле кызмат кылып келдим. Ошон үчүн армияга жөнөткүлө. Балдарды алып калбагыла. Анын үстүнө азыр армияга барбасаңыздар, жогорку иштерге бара албайсыздар, кызматка бара албайсыздар. Тартибиз ошондой. Мына кечегени комиссия келди, комиссияда текшерилип, кимиси өткөн болсо, бүгүн келишет. Мына бүгүн эми ошо балдарыңыздарды узатам деп келгендер барсыздар, узатып коесуздар. Ыйлабай, сыйлабай эле узатып койгула жөн эле. Bir ayda eşlik olup ketpeydi. Tak, kana kim eken ар жакта кире бергиле. Раз, два. Ассаламу алейкум. Кандай сака? Жакшы. Ey, bir nerseni aytıp koyun sana. Ne? Armiyada mitip assalamu aleykum uçuraşpaydı. Nege? Раз, два. Ассаламу алейкум. Кандай сака? Жакшы. Ey, bir nerseni aytıp koyun sana. Ne? Armiyada mitip assalamu aleykum uçuraşpaydı. Nege? Men o жерде 70 солдат менен ар биримен салам алейкум деп жүрө берем. Алыстан эле мындай чес берип коесуң, мен чес берип коем. Бол, бүт солдаттар бир чес бересиңер. Жок, бизде ошентип учурашат. А бизде учурашпасаң эрге шабам сөгөт а. Я таң отурам көйүп калсың да. А бизде армияда ошол 70 солдатка бир эле эрге шабаң менмин. Түшүндүңбү? А, эрге шабам сиз. Бол, бүт коясың эрге. Алима чоңапам жокпу? Halingma чоңапаң келбейт армияга. Өлүп этилип кеткен. Ат служил. Неме? Мени армияга бар келсин деп приглашение жөнөткөн экенсиңер мага. Не? Армияга да приглашение билет жөнөттүңөр го мага. Мен балам тоюна чакыргансың, мен приглашение жөнөттүңөр. Приглашение дебейт аны. Аны повестка дейт. Повестка? А эмне сыртында повестка деп жазылып турат го? Эми жазылганда о деп жазыла берет, айтылганда а деп айтыла берет. Повестка деп коет. Ошондо биз айылда Сапарбай ака, Сопарбай ака дейбизби? Алмакан жеңеби, Олмакан жеңе деп. Жок. Нокаттын аялдарына окшоп, өмүрүңөр узун болсун дегенде, омуруңар узун болсун деп. Нокаттыктарды орус школда окканда. Тойдо ошентет экен, омуруңар узун болсун. Нокат. Орус школда окканда аяккачы. Өткөндө мен өлү айта алышпайт да. Өткөндө бир тойдо ошентип айтты да. Ошо приглашение жөнөткөн экенсиңер. Повестка дейм. Повестка. Мен сага таң калып атам бир нерсеге. Мындай да, сен баягы келип комиссиядан өттүңбү? Ооба. Комиссиядан өттүң, бүгүн келдиң, турабы? Ооба. Бүгүн келдиң. Мындай да, сен келгенден кийин мен сени кайсы часка барып служить эте турган ошол часка жөнөтөм. Эми илгеркидей Россияга барбайсың. Же Нарынга барасың, же Ысык-Көлгө барасың. Барган жериңе барасың го? Барган жериңе баргандан анан кийим берет. Сен алды кийимди каяктан таап кийип келип алдың? Сен уже эле даярданып келгенсиң го? Неме, апам кийгизи да. Ырымдап кийгизип койду неме? О, муну чоң атам илгер согушка кийип барып келген экен. Ошактан согуштан өлбөй аман эсен келген экен. Апам ырымдап кийгизип койду, өлбөй аман эсен барып келди. Согушка кетип аткансың го сен. Ырымдап ошет, апам өлө ырымчыл да. Өлө ырымдап. Улуу кишилер ырымчыл болчу. Ырымчыл болчу, ошо ырымдап кийгизип койду. Анан неме? Айтпайм, апам өлө ырымчыл. Мен өз жалгыз эле балам да. Бир уулум да. Анан апам ырымдап Турсунбай Истем шымын урдап келген. Шымын урдап келген? Неге? Биз дагы 11 болойлу деп. Көп балалуу бололу деп ырымдап. Аны эмне болду? Көп балалуу болдуңарбы? Болбоду. Неге?
Şımdan emес eken al. İyi. Tursunbay istemen eken al. Tursunbay Eştam'dan iken? Apam kızga Tursunbay eken ap kelbey, sen şimdi ap kelbey. Köp bola tilekte 11 bola tilek. Tursunbay Eştam ap kelbey koysa yok degende barıp Sulayman toosuna çıkıp жылма kaytaştan sırılıp düşpeyt beliңер. Sulayman toosuna jana sıygalak taştan. Sıygalak taştan. Antayınsa boronça ayttığa erin bıdırı dile жоқ eken dep. Bargan joksуңар be? Bardı berkindey taşkada asılıp gördü okşayt bolbady. Olmadı be? Neme biziň jalwatyn ayaldary berge gelbeyt jana törey turgandary bu, törey elbeytganlar. Bizdikiler bazar korgonga barat. Bazar korgonda ketganda Davut Birim degen kolat bar da. Ha bilem. Toprak nerge çeyin çıgat, tizege çeyin jayında. Bizdiň ayallar o şerge barat. Jayında muno jergen toprak çıgat. Janda Pravda degen ayıl var. Tüşkü saat 12'ye çeyin o Pravda'nın eşekler oynar, onu ayt al toprakta. Eşek bari ısıp su, gün ısıp suğa çıkıp ketkendeyin bizden katınlar onu o şerge çıkıp var o şerge eşekler var. Töre işte. Anan giyin baldarın ölüm görüyün eşek okşağında uğraşıp koyacaktıkken gayra. Ya, okşan için ırımga işenbey, Kudayga işeniş gerek. Ova, öz köp ırımga işen etkende. Ötkende, neme Halima jengem daha gelin aldı da. Meder akam milyonunda Halima jengem Tınar akam men süleştik, kudul var o. Oşan, Tınar akam kandaysın, men balam toyun alpar berbeysin mi dedi. Tınar akam, mayle dediler. Neme, o jar-jarçın var mı, jar-jarçı tava gelçi, dep durup. Halima jengem mi dedi. Jar-jarçın güyöden ajıraşpagan jar-jarçı olsun ha dedi. Ajıraşıp ketpesin dedi. Irımda adam ne getse, uşunda ajıraşıp ketetken koşuğa, ajıraşpagan jar-jarçı ap kelsen jakşı bolat ele, dep iki katın algan Tınar akadan surap atat. Bilbey toşayt tane. Jar-jarısı başında bir ırdap koyup ketti. Ha berke iki katın algan toydun ayağına çeyin jölda yedi. Ana Halima jeng bilbey koy, bilbey alsa gerekti. Tamadan şidep suragan kişi yoktu seniz. Oşanda oldu. Ha meyle. Ana neme? Irımda perse. Bana armiyaga barganga bolbayt. Ne? Ötkende vrachtar tekşerdi. Vrachtar tekşerip meni goydun bolup kalsın dedi. Kanday? Goydun bolup kalsın, goydun ekesin, sana bolbayt. Ben goydun bolup kalpın. Jaman bolgan turbay be? Jaman bolup damda. Uşem goydun boydan jürüp ötkensin de? Em goydun boydan jürüp önem nem. Ay. Ey bala. Ne? Tümüne geyip kılasın da goydun boydan. Goydun degen al jarayt degen söz. Ha? O da ni goydun bolsun sen bir jönde. Sen goydun ekensin jarayt dep aytıp atçat komissiya. Ha, ni goydun der jarabay bu? Ha, çoң ballar bütüle ni goydun manda? Yok goydun ile gelip Hiç kim sarmaya var oydu. Anan neme, bir vrach tekşerdi da meni psikiatr ekesin dedi. Sen arnesen ayıp şıltolu açay. Çün? Etmele. Armiyaça giyinip gelip alsın da daha gittiğinde şıltoyuz deysin de. Kim psikiatr ekesin? Geçe geldin mi komissiyaga? Ova? Vraçlar oturdu mu kınday katar? Oşo oturgan vraçların birösü aytdı da sen psikiatr ekesin dedi meni. Ya psikiatr ekesin demeyt. Oşo vraçlardan birösünün kesibi oşo psikiatr. Kesip at. Seni psiksin de aytsa gerek. O men psikmin. Nege psiksin? Men jin gelgende liboy nerseni muğut öldürüp koyarım. Özünüzge işli problemam, ne kılas kamandır? Men kok çay içmeyeceğim, şakıyım armap kolat da şep. Gökçay tapire şıltolu o da şıltolu. Ana neme? Bir vraç gördü dağı tapanımı götür de tapanı mintip götürsem sana bolbay senin tapanın plasko küpsü olup kaldır deydi. Plasko küpsü? Plasko küpsü deyit anı. Anı ploskostopiya deyip koydu. May taman. Şunday mı? Bunday toğlak. Ne tamanın gördün bilesi? Bilmem men tapanımı en akır jol 4. aprelde görgem. Nege? Oşomunca jayloda jürdüm da. Ötkün işte jürüz, bugün Kalaçka girdi. Çeçpey. Bugün Kalaçka girdi. Oşo jayloda mal olup jürgen jerden prikasini öğretpay. Malades. Sen dağına saldat gelsin. Seni Batkin alpar toğun arasına taştap koş gerek. Sen 3 ayda bir giyim almaştırat gelsin. Sen de saldatlar gerek bizge. Gördün mü uçakta jırgap ısık soğuk olsa dağı jürü öğret gelsin. Bana bolboyt. Emnege bolboyt ya. Bolboyt. Emnege? Ne? Şıltı olsun karab. Kakras oşol
керек ошол жайлоо эмеде чек-арада жатканда. Аяк суукта тоонун башы. Кичине үшүгөндө кой берип коюп, ылык болуп жата бересиң ошол жерде. Улам. Кыштын күнү тоң каза урам, отурам таш менен уруп майдалап ошол жерде. Жок, кайра эме жибитип ала бересиң улам. Bilmem komandir, bana neme bolbaydı. Şimdi o ayakka meni alıp alıp ne kılası? Siz iş kılasınız ya gününe meni taşıyorum cayıp yürüyoruz bu yerde. Hey, sen köp söyleme. Sen öyle dayar gelsin azamat mınaki. Paketini götürüp alıp, barın dayardanıp gelipsin buna gördün mü? Harime gözüne dayardanıp gelip duraysın buna. Ne var paketinde? Ha? Paketinde ne var? Kurut may. Kurut var mı? Ya azamat. Berçme ayıldın kurutun köpten beri ceylekin. Gel. Kurut mu? He. Kurut versem harmeden alıp kalas mı? Oo, soda gersin o sen böyle. Biriyle kurutqa kalgan atasın be. Oya. Eğer bir at versen de bir жылkı versen oylanıp görüşün mümkün. Ana bir kurutkan ne sağa? Oğlum bir kurut da bu kurutu toğutmaydı. Toğutmaysa bir kurut kanca meyretmenin jasalat biles mi? Ne? Bir kurut için men keçke 5 torpak em koyasın da 5 torpakta aldıma salıp al torpaklara jaman görünüp sayda kovalap jürem aşalar dıldıyacaklar. Kurut jasayın dep de. Anan o geçinden keyin geletten keyin Halime jengem sağap beret. Anan ertebenen turgan Aynagül jengem bilen kurut toqulaqtaydı oturup alından entadi. Aa, şondaydı. Emnele kurutçusu bilen kıçkıldağımda ne öğretti şu? Halime jengem nemes turba kurut ha? Жазгыржем kurutun jebey bilen siz. Tattu. Çöğe koşulat. Lan elgen kişine ver göreyim çası. Bir kurut da bir erkekçe. Harmeden alıp kal. Hey. Ne marşrutka menen geldin be? Teşvik etken Turbayeva. Marşrutka menen geldin bile. Marşrutka menen geldin da. Aa, oylabaysın bana. Apam aytkan etiyat bol japalaktın jetinler urup ketet degen. Bir çıkın. Marşrutka düşkende aylaş gerek. İçine salganda bunu kesip ketip de lezbiyan beni kesip ketken turam. Kesip kettir da. Büyük eşlik yok buna. Ay, seni gördü de geveteni görüp. Ha, jarab aytken altışta. Arzak. Bana mı? İyi. Ha? Ne lazım? Nurkan'a cem tek beret. Ekonomist ne gidesin sen tümül ha? Oşa kamande. Barıp gel. Bana bolbaydı bari kankam. Ne kılas men? Nege bolbaydı? Men жалгыз zerik emek ayakta. Men zerik besem geliverim avtomat taşlavat. Oyum negizeni toltura soldattар var ayakta. Men onlar tanıwan kişime söyleşmeyim mi? Köp söyle, mamlekette var, kaytarış gerek. Şunu otasın mı? Bu yakta mal mı ne olat ama? Muno japala, ozgur, uçardın büt suayım men bağam jayında. Mal tapşırışım gerek men. Mal da aytasın. Ha degende mamleketти kaytarsan ana mal bolat. Mamleketin bolsa mal bolabı? Mamleketin jok bolsa kayaktan malды kaytarasın? Mamleket birle mağa gerek be. Kanday mağa gerek? Barbay çoğun malları. Sizler uşun gelip alıp bebeçeren mallarını alıp ket öğretkesin ararmaya. Çoğun malları nerede oşta jüredi, yüzümde taltayı vicik çıkmayıp. Bizge okşan karapayın beçeren malları var, oşaktan soğuşup kancası ölüp geletken. Buna bıltır soğuşta kança balı ölüp geldi. Bir çoğunuz var, Kur'an okup koydu oşaların eşiğine. Buna karasudağı bala, gördünüz mü? Oşanca düşmanın ortasında, oşanca düşman da alacaktı özünü cardırıp. Bir çoğun verip gelip koyunca oşanın eşiğine Kur'an okup. Tuğra aytasın. Oşanda patriot, batır ballarının atın köşeye koyul desen hele. Kayrelle çoğunlardın, ministerlerin, deputatların atalarının atın koyat kesler. Alar geletken de 2 yılkını soyup, çuçuk tıkılıp koyatken, bizim jana sakalın örtüden teşip çıkır, aksakallar var, şöyle bılçıyıp cevap alıp, oğlum lan var, atağın atı olsun deyip geleveretken. Anatasın jakşılar sürüştürüp görsen, özü 2 yıl kamalıp çıkan bolatken anatası. He? O şentele jüreriz biz. Sen sayasatçı saldan tokşuyorsun ya? Ayıp koy. Jaman köp söyledi ekensin. Sen önörüngü çok şöyle sayasatçı da bile etkensin ya. Men de ırçılıktan başka önör yok aka. Ha, ırdaysın be. Mal bakanadan başka bir iş kılarsın, mal men söyleşmek bilen çıkıp alıp. Kaç ırdaysın, boldu. Malades. Armiyadan zapivala oluşun gerek kana. Irdap köçüyorsun. Ne? Kayınday yana? Bilbem kanda ır bile. Canlısından mı? Bilbem kanda ır bilsen ırdap köçü göreyle. Hit bol otkanından ırdayım mı? Meyle, ırday. Balıkçıdan tosup çıktı 2 dost bala.
Çentegimde birden kanca, hay! Oo, sen böyle repersin gözün çele. Irdamanı. Al birden kanca degen al birden naşa degen söz. Şimdi armiyana gel oluşanız demek biliriz. Göldürde soğulat, armiyadır da soğulbayım. Mal gölün jeginde jatkanları deyipti. Gölde ballar dele, çallar dele oşanlar doğattı bu yıl. Çentegimde birden kanca, hay! Degen jellerini. Al oşa gölde var oşanlar da atçattı. Hemen ben canıma bir şerik alıp olayım. O şerikime de çak prigasine gelgen da. Ha, koşa o. Çoğu gelgen bize koyuz. Ay bir oğlum melçi çakır koç göreyim. Ömüş. Berke. Al bırak zaman ders ki. Geç kimden korkmayız. İyi koyun. Ters gücürette kaldı çayı var. Mo jerden öttü hazır. Onu adırın dakan korozlarında yürüyüşün gördün mü? Bunun ot sadırdın daruzlarında yok. Toğlan öt kettim o dedin. Jürüyle gitti. Bilmem eller Fırkat'ın badırığına okşaştırattı. Uşu senin şerin be. Oha. Bunun jaşpalığı göz açılalak bunun. Koşal olsun da. Kanday jaşpalı bu menden 3 yaş çoğun. Ha senden çoğun bu. Evet çayında turup kalgan da asa turup kalgan. Gözü açıl. Bunun bolğun gözü şunday. Жақсы да мұнықы. Армияға барғанда міне етіп жұмши мейле отырбайды. Мұнықы даяр мейлені. Сразу атат. Тұштайды басат болды. Мен көрем бұл атат. Қайырды атыс кереген сен көріп ет тұрат тұрбайсың. Дүр кезіңді сен, Тиген мен қарап қоям. Ең жақсы жер бұл мен арқам өтіп қалса әлі көрінбей қалады, мына. Көрдіңіз бе? Ие. Снайпер ата тұрғанымызда маң атет, мен жығылғанда арқаман шығып атып қояды. Анда күшті кезіңер. Ешкімді қой өріп еткенсіңер да қысқа, сен кетірген. Бұл неме, экономичный да. Мен бір абетіме 3 күн жашайды бұл. Ақшы кенесің. Анан окопта бізге оқшап еңкейіп жүріп айтты, ол тіка жүре береді, шеті басып жүре береді, көрінбейді. Каскар киіп жатып алса бірі қоңыз екенде атты өткете береді үстінен, тибейтін. Ай, маскировкаға да лайықты екен, жақсы екен. Өкің çoğu көніп та қалғансың. Жоқ, бірақ экөөстен алып қала бердің. Бұл дәле мал қарайды. Өкің бірақ армияға барсаң жақсы болмайды. Атам айтты да барып айтқыла, бір тоқты берем деді. Болбайды тоқты. Неге? Өкің бірден бір 2 ат берсеңер, мен шонда ойланышым мүмкін. 2 ат? 2 атты қанты білесіз? Bir adam bir at binedi. 2 atқа minip alıp ketip atsanız. Çapalaktan böyle jatağalı ürkütü verse. At 2 yaka getse. Ortanızdan ayrıl. 2 komandir bolup kalbama. Sen ne kılasın? Sen mağa berer. Maqul. Men özüm bilem qanday. Beremiz. Bul da men bir öğret, men atam bir öğret, bunun atası bir öğret. Bunun atasının жылқысы көп. Oşonda men военный bilet berem öküm. Oşo. Ha, военный bilet. Bilet ber tursak, samolyotqa salып alып ketip qalayın da atası. Neme, жоқ, bizge военный diplom bering. Bolbosa военный attestat. Meyli, жылқы берсеңер военный грамота деле берем. Бересіз бе? Точно. Maqul, söyleyeyim. Az men özüm alıp baram. Atalarыңар менен өзүм сүйлөшөм, макулбу? Биротола заодно жеткирип коёюн силерди. Макул. Так, мындай кылайлы. Армияга барбасаңар да жок дегенде бир кичине марш деп койгулачы гана. Сирра. Дали, ву. На месте шагам. Арш. Ey. На месте деп атпайбы? Ордунан тээп тургула, кана. Аркам өт, тебелеп аламан. Кана. Ордуңарда шаган марш тээп тургула, азыр мен могу жерде туруп турам, кана. Раз, два, три. Раз.